Ki te tauwhāinga Poi Tūkohu Māori ā-motu. A hati a te mū o te papatākaro i ngā tukinga a ngā kapa rangatahi. Haruru tonu ana te papa i ā rātau mahi ā-kapa kē atu. Nō rātau e whakakanohi tonu ana i o rātau iwi. Kei a Ashley Nathan, te whānui tanga atu. E hara ko te Poi Tūkohu anake te kaupapa e whakahaeretia nei ki te whakataitai Poi Tūkohu Māori. E kaupapa Māori tēnei, e whakahaerengia tēnei kaupapa kia whakareu atu hoki, kia whakamanawa hoki tātou ki tō tātou Māoritanga. E te pō whakangahau ia tau hei wāhi pai, kia tuku i ngā iwi o rātou ake wai, haka anō hoki, kia kitea ko wai rātou, no hea rātou hoki. Kia whai wāhi ai tātou tēnā iwi, te tūhono hare nei, ngā kōrero, ngā katakata, e rā tūmuma āhuatanga whakangahau katoa. He whakareka anō hoki i ngā kai mā takitaki, a muri atu i ngā tukinga. Ko te tū ki te haka i te mutunga o ngā kēmu, mīharo. He āhuatanga kare ki te atu i kaupapa kē engari Poi Tūkohu Māori kei runga no atu. Ko tō Jeff Green tūmanako, te tumu whakarai o Poi Tūkohu Māori kia whai hononga ngā kai tākaro ki tō rātou ake Māoritanga. A lot of our people are urbanised and we try to encourage them to go back to their iwi and to reconnect. And with their whānau and their relations. Basketball is the sport, but I think it's a medium for us to reconnect. Nā te tui o te hā kina me te kapahaka, ka taia te kite i te ā pōpō e pua wai ana. Ashley Nathan, Te Karere.